benshi muri bo bubatse imiturirwa ihambaye amabusiness akomakomeye ku rwego mpuzamahanga. Kugeza ubu umuraperi Jay-Z wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika niwe uzi imbere ku rutonde rw'abahanzi bakize kurusha abandi ku isi ya rurema, aho abarirwa arenga miliyari 2.5 mu madolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni ukuvuga arenga tiriyari 3 na miliyoni 280 yashyize mu banyarwanda. Akurikiwe n'icyamarikazi yitwa Rihanna, aho bombi bakubye kabiri rutayizamu Lionel Andreas Messi umunyarwanda uyoboye abandi mu winjiza gatubutse ariko mu bakina umupira w'amaguru. Ku bwone wa Afrika rutonde wowe n'umunyasenegal Yusundu abarirwa arenga miliyoni 145 mu madolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Naho mu karere k'Iburasirazuba urutonde rubewe n'umugande yitwa Bobby Wine hakurikiwe na Diamond Platnumz wo muri Tanzania. Nyamara kubona iby'urutonde nesigira amatsiko kwibaza ese bacu bakora umuziki bishimisha gusa, niko kwitabaza ibitangazamakuru bitandukanye imbuga nkoranyambaga icyo zibivugaho, maze niyemeza ko bacukumbura abahanzi 10 bivuga ko binjiza gatubutse kurusha abandi hano mu Rwanda. Niyo uri mu bagize amatsiko nkwibutse kubanza ukanda subscribe n'utarekanda kugira ngo ibyo gerenyo byiza nk'ibutegura nk'ibi bijye bikugeraho mu bambere. Nk'ibisanzwe nje ugiye gutegura nsengana kugezaho je m'appelle journaliste G-Blues, ikaze kuri mwese. Munyemere kumana 10 dore kuri Dorcas Ingabire yamenyekanye ku kazina ka Sani, by'umwihariko byari mu mwaka wa 2019 ubwo kanaga indirimbo ihuriyemo na Bruce Melody, indirimbo bise Kungora. Uyu Sani afite inzu yerekana ndetse kanagurisha imyenda fashion house iri Nairobi mu gihugu cya Kenya, akaba kandi afite inyubako ihagaze arenga miliyoni 90 z'amafaranga y'u Rwanda. Bimwe mu bigo akunda gutemberamo birimo na Thailand akunda gukora business umunsi ku wundi. Uyu Sani akomeza gutangaza ko iyi project yahuriyemo na Bruce Melody bise Kungora mu mwaka wa 2019 ari imwe mu zamuhenze dore ko yamutwaye arenga miliyoni 40 z'amafaranga y'u Rwanda mu ikorwa ryayo haba mu majwi ndetse n'amashusho. Uri Kungora oya aveleka Kungora. Umwanya cyenda turasanga Neme Platini aka Mr P cyangwa se Baba. Uyatangiye kundwa mu myaka yatambutse bwo koranagara mugenzi we TMC itsinda ryakunzwe na benshi rizwi nka Dream Boys 50 z'amafaranga y'u Rwanda. Yasinye na 1% Entertainment yo mu gihugu cya Nigeria, bivuga ko ari rwo rufunguzo rwo kugira ngo akabyindozi zo kwisanga muri abajije tafaranga abanzi mu Rwanda dutunze. Iyi kontra yamaze gusinya ikaba ari yo kongera urugendo rw'umuziki wa Neme Platini ngufu nyuma yo amaze gutangira kariyeri zoro ku giti cye nyuma yitandukana cyangwa se zenyuka ry'itsinda rya Dream Boys ryegera kunzwe na benshi kuva mu mwaka wa 2009 ubwo bakoraga indirimbo zakunzwe na benshi zirimo Magorwa, Dufitanye Isano n'izindi zigiye zitandukanye. Uyu Neme Platini akaba yaretse no gushyira hanze indirimbo yise 2009 igaragaza urugendo rw'umuziki kuva ku itangiriro kugeza na n'ubu mwaka wa 2025. Bivuga ko Neme Platini ashaka kuba atunze arenga 1 billion y'amafaranga y'u Rwanda. 2009 ninjiye n'amagorwa, inzara y'umubiri n'umutima bikinzonga, ikiliki wankomeje umutima now I see my days, yeah. Ku mwanya munani turasanga rurangiranwa mu njyana hip hop nyarwanda Gatsinzi Emery azwi cyane ku izina rya Riderman cyangwa se Igisumizi. Yegukanye Primus Guma Guma Superstar season 3 byari mu mwaka wa 2013. Inkuru yabo y'urukundo na Asia cy'ibintu ku mbuga nkoranyambaga mu myaka yatambutse, gusa kuri ubu n'umugabo wubatse aho yashakanye na Nadia Agasaro. Kariyeri y'umuziki yafashe Riderman imyaka yatambutse gusinya amasezerano agiye atandukanye n'ibigo by'ubucuruzi ndetse n'itumanaho. Ibi byaramufashije gutangira business ku giti cye, aho afite inzu ifasha abahanzi cyangwa se itunganya umuziki izwi nk'Ibisumizi. Ibi byatumye tubukira ku mwanya wa 8 mu bahanzi batunze agatubutse hano mu Rwanda. Nta kintu kidashoboka na kidashoboka, ahubwo ibintu byose bikorwa mu gihe cyabyo. Ku mwanya wa 7 turasanga Ngabo Jobel Medal azwi cyane ku izina rya Medal. Yavutse mu mwaka wa 1989 avukira mu gihugu cy'abaturanyi cy'u Burundi. Nyuma gato yaje kwerekeza mu gihugu cy'u Rwanda ari naho yaje gutangira urugendo rw'umuziki. Byari mu mwaka wa 2008 ariko yatangira gukora indirimbo zirakundwa kahava zirimo Amayobera, Akaramata, Igipimo n'izindi. Ubuhanga bw'imirimbire ndetse n'ubudasa mu mibyinire byamukurura abafana benshi maze baramukunda karava. Nyuma y'imyaka 3 we na mugenzi we The Ben mu mwaka wa 2011 baje kwerekeza mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika burijwe na leta y'u Rwanda mu bijyanye n'imyigire. Nubwo benshi bateye amabuye nyuma y'imyaka yagiye kiyirika batagaruka mu rwababyaye, abo bombi ntabwo bigize bibagirana
mu mitima y'abanyarwanda babakunze kuko babikesheje umuziki bakomeje kwigarurira imitima ya benshi. Nubwo Meddy amaze imyaka irenga 2 yasezeye indirimbo za Secure, niwe muhanzi w'umunyarwanda ufite indirimbo yarebwe kuruta izindi ku rubuga rwa YouTube. Indirimbo yasohotse mu mwaka wa 2017 yayise Slowly, imaze kurebwa inshuro zirenga 118,000,000. Kuri ubu Meddy ni umugabo wubatse, aho yashakanye n'umunya Ethiopia-kazi Mimi Meifla, aho bamaze no kubyarana abana babiri barimo Zayn na M Ngabo ndetse na Meila Ngabo. Nubwo bigoye kumenya umutungo nyawo wa Meddy, gusa bivuga ko ashobora kuba afite imitungo ibarirwa kwarenga 1.5 billion y'amafaranga y'u Rwanda. Gatandatu turasanga Dr Muyombo Thomas cyangwa se Tom Close. Nkuriye n'umunyamakuru w'imikino wa Robert Ngabo niwe muzarikoroje iminsi yatambutse ku mbuga nkoranyambaga. Tom Close avukiye i Kampala, nyuma yaje kwerekeza mu gihugu cy'u Rwanda, aho yaje gukomereza amashuri yisumbuye aho yigiye Kiziguro ndetse ayasoreza Hacendo Kigali RBK. Muri kaminuza yize ubuvuzi bw'abantu Human Medicine, byanamufashe no kuba kuri ubu ngubu ari umuyobozi mu kigo cy'igihugu gishinzwe gutanga amaraso. Mu bijyanye na kariyeri y'ubuhanzi yayitangiye mu mwaka wa 2006 ubwo yakoraga muri itsinda cyangwa se yarimbaga muri groupe. Nyuma y'umwaka mu mwaka wa 2007 nibwo yaje gutangira kariyeri solo ku giti cye, ariko yatangiye gushyira hanze ibihangano byabaye kimenya hose birimo nka Mbwira Yego, Komeza Itsinde, Bene Diamond n'izindi nyinshi zitandukanye. Nubwo benshi bashidikanya ku buhanga bw'uyu muhanzi, gusa isi zahora yibuka ko yagize itafari ashyira mu iterambere ry'abahanzi nyarwanda barimo na The Ben. Tom Close niwe muhanzi wa mbere wegukanye Primus Guma Guma Superstar Season 1 byari mu mwaka wa 2012. Kuri ubu afite inzu y'ibitabo izwi nka Iga Publishers, gahunda yerekana amashusho y'abana izwi nka cartoon animation. Bivuga ko Tom Close afite imitungo ihagaze arenga 1.7 billion. Mbere ko twinjirana muri top 5 y'abahanzi bivuga ko bashobora kuba batunze agatubutse hano mu Rwanda, munyemerere mbanze ngutse kubanza kwanda subscribe niba utarayikanda, ubundi dukomezanye 5 nk'ibisanzwe. Ngi dukomeje kubana Je m'appelle journaliste J Blues. Ku mwanya gatanu turasanga Mugisha Benjamin, amenyekanye ku izina rya The Ben cyangwa se Tiger B. Yavukiye Uganda mu mwaka wa 1987, nyuma nibwo yaje kugeza hano mu Rwanda, ari naje gutangira urugendo rw'umuziki. Tom Close ni umwe mu bagize baziguye mu imenyekana n'ikundwa rya The Ben. Mu mwaka wa 2007 ni umwaka wa mbere The Ben yatangiye gukundwa na benshi ku giti cye, aribwo yatangira gushyira hanze indirimbo zakunzwe na benshi zirimo Amaso ku Maso, Amahirwe ya Nyuma, Urarenze, Ese Nibyo n'izindi zitandukanye. 2011 we na mugenzi we Meddy nibwo yaje kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bagiye komereza ibijyanye n'amasomo. Gusa California, Texas, Florida n'izindi ntara zitandukanye za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakomeje gufatwa neza abene gihugu bacu, maze baza gufata icyemezo cyo kwigumira ibwota amasimbi. The Ben yakomeje kwigarura imitima y'abanyarwanda benshi, by'umwihariko igitsina gore, afashijwemo n'indirimbo zuje amagambo meza y'urukundo yagiye akomeza gusohora zirimo Habibi, Roho Yanjye, Vazingo, Ufite ku Mutima, Naremeye, Nako Nahindutse n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. The Ben kandi ibyamufungura amayira yo kwegukana ibihembo bigiye bitandukanye birimo na Salax Award. Bivugwa ko urukundo ndetse no kumenyekana The Ben agiye muri societe ariyo nkomoko yo gutunga gatubutse yagiye akomora mu bigo by'ubucuruzi yagiye yamamariza, birimo n'ikigo cy'itumanaho kizwi nka Tekno ndetse n'ikigo gikomeye ku isi mu bijyanye no gukora champagne. Indirimbo yitwa Amaso ku Maso nayo recordinze atari yanjye. Ni indirimbo twaririmbaga mu rusengero. Yego. Meni magamya ndimbo ni gospel song. Ndimbo y'Imana, ariko kuko bano bantu bashizeho pressure. Baravuze byahari ezera kuza byahari uve mu hari uso uririmbye. Twakora kane turasanga Ingabire Jeanne Butera, wamenyekanye cyane ku izina rya Knowless. Yavutse mu mwaka wa 1990, avukira mu karere ka Ngororero ni majyepfo y'igihugu cy'u Rwanda. Knowless ngo yakuze yumva azaba umusirikare, gusa inzozi ze zatangiye kugenda ziyuka gake gake ubwo yigaga ku bigo bitandukanye birimo nka Apple ndetse na Pasi, ubwo yarayoboye imbere cyane muri korali. Knowless bidatinze yakomeje kuyoboka iy'ubuhanzi mu mwaka wa 2012, maze yandika amateka nk'umuhanzikazi wa mbere wenyine rukumbi wegukanye irushanwa
irushanwa rya Primus Guma Guma Superstar. Abenshi babyibuka ko nyuma hari nabwo haje kwaguka ikinyobwa cya Primus cyitiriwe Knowless kandi yagiye amariza ibigo by'ubucuruzi bigiye bitandukanye birimo na Infinix ndetse no kwamariza gahunda za leta zigiye zitandukanye. Yagiye akora ibitaramo hanze y'u Rwanda bye binyuranye. Ibi byamutumye aza mu bahanzi 10 iba mbere batunze agatubutse kuruta abandi kuri ubu. Ni umugore wubatse ko yashakanye na Ishimwe Clement asanzwe uri umuyobozi wa Kina Music, uyu Butera Knowless asanzwe anabarizwamo. Bakaba babana mu nziza cyane biyubakiye iherereye i Nyamata mu karere ka Bugesera. Nta kintu na kimwe kitagira iherezo. Uyu munsi uri mu bihe bibi ariko ejo bundi birashira. Ni ku isi imeze. Nimure kukagenda ese niki kimbwira ko uzagaruka amahoro uviyugiye. Ku mwanya gatatu turasanga umwe mu bahanzi bakuze kurusha abandi hano mu Rwanda. Yavutse mu 1969, afite imyaka 56. Uyu mwami wa gakondo yitwa Intore Masamba. Ise yitwa Sentore Gatanazi, none nakitwa Mukarugagi. Akaba afite isano rya hafi n'umuririmbyi bahuriye mu njyana ya gakondo uzwi ku izina rya Jules Sentore. Uyu kandi Intore Masamba usibye kuba ari umuririmbyi mwiza, ni n'umwanditsi mwiza w'ibihangano bigiye bitandukanye, ni umu actor, akaba umucuranzi mwiza. Yongeyeho kandi kari umutozo w'imbyino gakondo nyarwanda mu itorero ry'igihugu Urukerereza. Mu 2018 uyu Intore Masamba yahawe inshingano na Minisiteri ya Siporo ndetse n'umuco wo kujya avuganira abandi bahanzi. Ibi byose byatumye umuhanzi yisanga mu rutonde rw'abahanzi 10 batunze agatubutse kuruta abandi mu rwa Gasabo, akaba abarirwa arenga miliyari 2 z'amafaranga y'u Rwanda. Kanjogere njogini oya mama we uwaruka kumera ndagukunda n'impamo ko nagukunze kera oya mama we. Ku mwanya kabiri turasanga igitangaza, umwe mu bahanzi bakunzwe kurusha abandi hano mu Rwanda no hanze yarwo, Itayiwacu Bruce, uzwi cyane mu muziki nka Bruce Melody. Yabonye izuba i Kanombe byari mu 1992. Ubashije abakunzi ba Bruce Melody gituma bamukunda, ndahamya nashidikanya ko benshi bagusubiza ko bamukundira ko ari umwe mu bahanzi birwanyeho mu rugendo rutari rworoshye rw'umuziki yanyuzemo, aho yagiye aterwa amabuye na benshi mu buzima busharira yanyuzemo kuva mu bwana bwe kugeza ahabereye icyamamare. Bruce Melody mu mashuri yisumbuye yigiye Foteke ndetse na Islamic yo mu karere ka Rwamagana. 2006 nibwo yatangiye urugendo rw'umuziki bwo arimbiraga muri korali y'iwabo i Kanombe, maze nyuma y'imyaka 4 aza kwinjira mu Rwanda rw'indirimbo zirimba injyana ya secular, ubwo yashyiraga indirimbo ye ya mbere yise Inkovu. Nyuma y'umwaka umwe 2011 aza kwikukiza indirimbo yakunzwe na benshi yise Tubivemo. Kugeza ubwo mu mwaka 2012 umuhanzi mugenzi we Mico The Best yaje kumubonamo impano ihambaye y'ubuhanzi, maze yemera kumufata ikiganza mwinjiza muri Super Level. Gutyo Bruce Melody atangira kwigara imitima ya benshi. Gutyo mwaka 2012 ubwo yashyiraga indirimbo zitandukanye zirimo nka Telefone, Ndakwanga, Ndumiwe n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye. Bimwe mu bihembo Bruce Melody yegukanye muri kariyeri y'umuziki birimo nka Primus Guma Guma Superstar yegukanye mu mwaka 2018, yari season ya 6. Hakaza Salax Award, Kisama Award zigera kuri 3 yegukanye mu mwaka 2020, 2021 na 2023. Bruce Melody kandi si ibyo gusa, kuko ibi byaje kumufasha kwinjira mu nzu ifasha abahanzi izwi nka 155 AM iyobowe na Maître Coach Gaël. Bruce Melody kandi kumenyekana n'ubwamamare bwe byamufashije kuba brand ambassador y'ibigo bikomakomeye by'ubucuruzi hano mu Rwanda, ndetse kandi hanabasha no kwamamariza ibigo bigiye bitandukanye hano mu Rwanda no hanze yarwo, birimo nka Primus Rwanda, Techno Mobile Rwanda ndetse n'ikinyobwa cya Black yerutse kwamamariza mu myaka yatambutse. Biherutse kuvuga ko Bruce Melody yasinye amasezerano ya miliyari y'amafaranga y'u Rwanda nubwo benshi bayishidikanyaho. Akaba kandi yerutse kwigondera imodoka nziza cyane yo mu bwoko bwa Babas, bivuga ko yatanzeho arenga miliyoni 200 z'amafaranga y'u Rwanda. Abanga bavuga ko Bruce Melody ashobora kuba atunze imitungo ibarirwa amafaranga arenga miliyari 2.5 z'amafaranga y'u Rwanda. Niwe najyaga mamagara telefone yayijugunye akaburu witaba niwe najyaga mamagara ngo mubaze uko yaraye nuko yiriwe akaburu witaba yari umukobwa mwiza w'igikundiro.
ese ko tumaze kureba bamwe abahanzi 9 barimo Meddy, The Ben, Tom Close, Riderman, Butera Knowless n'abandi batandukanye, warakeka ari nde ugiye kuza ku mwanya wa mbere mu rutonde rw'abahanzi 10 bivuga ko batunze agatubutse kurusha abandi hano mu Rwanda? Gusa mbere ko mugezaho uri ku mwanya wa mbere, kamanze mwibutse kubanza ukanda subscribe niba utarayikanda, n'ibisanzwe ndacyari journalist G Blues. Ku mwanya wa mbere turasanga Ruhumuriza James, umenyekanye cyane ku izina rya King James. Ni umwe mu bahanzi bakunzwe n'ingeri zose kuva kera kubera indirimbo zuje amagambo meza y'urukundo akunda gushyira hanze umunsi ku wundi. Yewe indirimbo ze zikunda kwifashishwa cyane mu bafite abakunzi bari mu gihe cyo guteretana cyangwa se guterana imitoma. Indirimbo nka yaciye ibintu, ntura utayivuze n'izindi zitandukanye ni zimwe muri izo ngizo. King James niwe muhanzi wa kabiri wekanye Primus Guma Guma Superstar nyuma ya Tom Close, byari season ya kabiri yabaye mu mwaka wa 2012. Nubwo benshi barabibaza igihe King James azashakira umutambukanyi, umuziki gushimira ko wamufashije kugera kuri byinshi birimo gufungura business zigiye zitandukanye zamufasha mu minsi iri imbere, zirimo nka company ishinzwe gutunganya ibyo kurya, ibiturirwa ihambaye, urubuga runyuzaho amashusho y'ibihangano by'abanyempano byo bitandukanye ruzwi nka Zanata 20. Abanga kandi bavuga ko gukusanyije ibi byose iyo King James yabatunze imitungo yabarirwa kuri 3 billion y'amafaranga y'u Rwanda. Ariko iyo ufite amafaranga nka gutyo bivuga, ariko ukaba uzi ko hari abantu ufasha kubaho, uzi ko hari abantu unezeza babayeho bafite umunezero kubera wowe, nicyo bita kubaho nyine ubayeho. Niko mbitekereza. Nicyo utabona ko igihe turi kumwe, imivugire yanjye, imikorere yanjye, ni wowe wigatamo. Nicyo utabona, nicyo utabona. Urutonde ntabwo rugamije ihangana, ahubwo rugamije kwereka abanyempano bakiri bato bifuza gukabya inzozi zabo binyujije mu muziki y'uko bishoboka. Icyitonderwa, imibare yose ivugwamo hano ntigereranya cyane ko bigoye ko nyir'ubwite yabyitangariza. Ushobora gusanga bibanye n'uko wabitekerezaga. Nk'urutonde nifashishije ibitangazamakuru, imbuga nkoranyambaga zitandukanye zirimo inyarwanda.com, umuryango, Wikipedia n'ibindi bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Niba wakunze iyi documentary naguteguriye, ntugende kandi subscribe niba utarayikanda kugira ngo documentary nziza nk'izi zijye kugeraho 5 kuri 5. Ibisanzwe njyewe gutegura ndetse nakugezaho je m'appelle journaliste G Plus. Hasta la vista, ciao ciao.